Okay, we're back. Apo kaarubang. Siyempre, katoy na tapo. Dito manong yung June Serial. So, with John Mark Pastor dito lang po. 98.5 IFM Kawayan. Iti idol tayo nga FM. Kaya iti Apo. Nakatadong text messages nga talagang and of course, saan lang nga tatapo. Dapat ibisita tayo tatang kanito dito yung station. So, dahil na Apo nga makita na kami ag-perform. And for those who want to jam with us, please feel free. Dito lang Apo OMA Building, Rizal Street, I guess. Kawayan, sir. Ito asidig iti ngato ti Monterrey may shop ito ba? Okay, anak ko na dito balong. Para kay man idol J Gold Digger Smith DJ Jem ti Hinebra Mini Sound. Ano naman? Wow. Hinebra? Hinebra Mini Sound. Okay, dito aduda apong agbubuhay tatang. Kat kung naman ni Mila Polmano, Abenohar, wow, dito tikiket ko nga kanta na uray ko marlaan nga kantaan nyo. Dito sulinek nga daksang kasat di na maawatan ka, no? And Gianna Rubio is watching from KSA, Saudi Arabia. Evelyn Parong Andena, hello Kuya John, ating GM, good afternoon. And of course, kita pa dumapong members, FDDHK is also watching. Napi ko na dito. Hi po, magandang hapon. Binabatik ko po pala si nanay na nakikinig ngayon. Sa inyo, pakitugtog nga po yung bilit ko. It's me, Angel ng Kabisera. Nakasano dito, 9 to 11, wala. Ng Ilagan, Isabela. Wow. Naimbang kabigat mo, sir. Kablawag man na kita gagayam ko. Kaskuman ni Emma, Tadiwan, siya ni Erwin, Bilen, Tarsing, Antonia, Marilyn, Richard, Lucring, nilakay ko, Dino, Claro, Katugangak, Lili Claro, request ko, Kuya Mildred. Tinagkablaw, Lita Tabak, taga-dis, natay, 18. City o Pilagang. Hindi na lalaki yung balbalikasin. DC-18. Wala kami. DC-18 aja. Okay nga ro. Dati so natang maulawag Mildred ti naudingan ng agak nga request. So dati na po. Para kata kayo amin. Naglalo kata kitay na-erase iti kiday ng nasukatanan iti lapis. Kantay kapintasan, tan naglabasit day tarupam. Kiday mo anaahitan, sino katampi na ugadam. Buok mo anakulayan, pintas nga aglaplapusanan. Tidakas nahan nga nilakay mo, tiin kay sagsaganaan. Met nga kay makibibiyang, no iso ti pagragsakam. Uray pa'y amin ken kaket na yunam, sang ulikod pa ekstensyonam. Angin ko may sardeng mo kuman, talakay mo alipliputam. Ta iso ti nangaklon kanyam, idibardang isip kapailang. Ay maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro san tigtig na mo analimed Mildred. Kung naklutay ka denden ng asawa tiin ka ipatpateg. Adalagarot ken kandi kapayla amarmarnag. Sa Mildred Jakmeten mataro san tigtig na mo analimed Mildred. Kung naklutay ka denden ng asawa ting ka ipatpateg. Adalagarot ken kandi kapayla amarmarna. Si kantay kabaknangan tila adat pagpalpala ilangam. 24 oras ka nga online, puro selfie kargana ta timeline. Kasano nga tamit tay pamilyam, dimpay pulos ama pagserbian. Kasta lang aruden niti ubram, palang gantis kanto pailang. Marang koda pa'y oras mo, at anangin day tabiyag mo. Maan anuno nang isip kudil mo, when no narasay takid kiday mo. Tinapateg may satlakay mo, tay nangaklon ken kat si bubuo. Papo daw day tapuso, day tagpintas anapudno. Papo daw day tapuso, day tagpintas anapudno.
Kwartang talaga ti oras, kakabsat kita 20 minutos lang inanabaw, kasagpayan de las 2 ni malam. Oh, Ano ko na ta? hello, pag-greet po kami dito sa Monterey. Meet shop, J. Enrile, Annabel Ganda. Annabel Ganda. Nasaan kaya? Saan? Nasaan Maribel Laghi. Thanks po. Anyway, antabayanan nyo apo dito Monterey tamapana tamdamat tata. Gigi anak ko bigla mo nga nagsukat dati kuan kunada kahit ko ti agbalon kunada. Ay. Katatag ka problema tata dagi tay balunan da nga kuan no i-prepare mi pa iti rabi ay kat wenno bigat kadakkel nga oras si maibos iso nga may mayat siguro dagi tilatan na-i-prepare nga dagosan nga meat iti magatang. Di da magkayat ti agbalon ti itlogan kada tinapa kasla kanyami iti nga ay, mas tinapa. Unang di da Tuyo ka na kamay ka dati kamatis na nga eh. Dili napatpatasa man nagbalbalon. Mamati. Aman. Awa. Dadakkel pa iti allowance dangam siya gardi di. Siyempre sa bahay 25 lang ti allowance ko. Una ta. Toda sa nga gasot 120, 150. High school pa lang da dyan. Siyempre, aham mo mabalik na papayan na kita ubing tata. Talaga mga wan. Kat. Isong damdama pantadumagas iti karne. Ako ko na naniwara na sir si vlog ito'y pakablao man idol. Nibagat ko nga matama nga agdang-dangag tata dito programa yun ni Mrs. Resi Fiesta si vlog. Ayan. Si vlog. Aja pagikanti ko ano ka. Iti makan no. No, game mangyawid ka siya. Ziplock aja. Ziplock aja. Kanya na magka-ziplock. And kung na napay dito ni Josie Guzman Ricardo. Naimbag amalam. Ricardo. Japanese ata. Ay Chinese. Kablawan man nilakay ko dagiti anak ko na. Dagiti anak ko ni Joelyn, John Harris, Jessica Kani, Skyler Knox. Big thanks idol from Josie de Guzman Ricardo. Okay. Manang John. Batik man da JR Garot. Tapor, Lordan Cardona nga madamang agas assemble the bike. Request bulan. Gandang hapon mga idol, kabla ti family Josue, ken family Manuel ito Rizalo na cordon ken amin na relatives ken friends. Adong dungeg ti programa yo. Para sikat sikat back nang ko. Tabumal si amin nga makabaol. Thank you and more power from Fina Josue. Asawa ni ko dito, naman naganagin kanain nga mga awak din. Josue apelido na. Ay, datan. Akong matandaan na. Basta isuna daya. Our last piece for this quarter. Kaya't ko't bumaknan tayo doon sa nikwana ngemitan taat ka awan guspek no di sikat suerte akon kunat takadayon nakapabaru ngemmiti kalikagong ko sikat imbak ng ko bisong ta bibig mo arak iti arit ko di ayat nga impay mo balitok apuro talikod kinabak na no isot kasukat mo ragsaket na sarap ko dita sidong mo. Kung ano to'y hi po sa inyo dyan sa Kawayan, pa-shoutout po family Baligod, Bakiran at Quijano dyan sa Dicamay, San Mariano. Watching from Jeddah, sir. Thank you po from Asley Kalilip, Baligod. Talikod ak kinabat na no isot kasukat mo
ragsakit nga sara ko, titasidong mo.